الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kataw-tay manghuran ha kami Islam murah-murahan dari kita dihilan sin Allah Ta'ala waktu supaya mapakay na to doon hakaridaan niya labi luwa na tuod yari kita niyo imaalop hapakaradyaan sa lago-lago dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo amuin duato adlaw rakumanlaw taring habiyaon sumampay na palaw mansing kita niyo amo na in adlawan sin hangpo adlaw sin bulan haji panadnaan. Ini mga kataw-tay manghuran ha kami Islam na subay na to ini pagbulirayahan dihilan waktu marayaw sin tiap-tiap hambok din kato taniyo amoy in hinang sin Allahu Ta'ala musim kato taniyo Muslim in mga adlawan ini sarta liago sin Allahu Ta'ala kana malaggo in tutong basan sin Tuhan na Rabbul Alamin haipon niya ha mga sila makatilo sa umurol singkatan kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha mga adlawan ini na ini dihilan sin Allahu Ta'ala kalabiyahan in mga adlaw ng po adlaw ini panagnaan sin bulan haji sarta na sin mga amal amuin kakukuyakan niya iwan kaugan niya mapatutugon sin ipon niya roon hawaktuyan amuin bangaon dapat wayron muklas dain ha mga kakahinang buat malaingkan maurol madtumadto sin tiap-tiap tisurakan sin Muslim hababaw sing gumi ini bukon sadya amuin nakasampay madto pa lugal long ta amuin biubuot sin tiap-tiap bigi jantong sin Muslim usok babae halaw man sing gumi ini amin bangaon dapat in siya makadaran timibaw roon halugal yaon. Naman jari mga adlawan ini subay na to ini sampangon sin sa sampangan kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin may nang sabab ikatay masin amal ibadat na to harap kaniya doon hayaon agaon na to in mga waktu ini pa amoy in mahinang sabab makatunay kita niyo sin mga amal sa lago-lago ini insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na mga sabuton na to muna hari na to pa masabot yung mga katanhinangon na to amoy in dahil ha mga tiwila kato taniyo sin mga sila nakauna nakahati ha pag-aga maring hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sabab hikatay ma sinamal ibadat nila laong niya aon dahin doon hayan mapatot ini urulon sinambok pahamok din kato taniyo hasupaya ini madawhat na to in kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hawakto yan. Sa sampangan, biyayta doon hay ni sin mga sila nakauna dahin kato taniyo hawakto amuin tumampang kita niyo sin musim ini amunin pag-ianon mawasimut ta'at amma amuin musim sin pagtaat saplag pakatantan bukon sadya
amin mga sila nakasampay madto pa Baitullahil Haram, iban sin mga katan, kalugal-lugalan, tiyugila sin sara pag-ibadatan sin tiap-tiap maghaji, iban sin mag-umrah, doon hawak tuyan, sarta amin biyuot sinambuk pambuk, bang aun dapat tahun-tahun yadto makatibaw madto palugal yadto. Na ini launta amunain pag-ianunhang po adlaw sin ini bulan haji. Muna rin hakatan, sampangon sin tiap-tiap tisulakan sin Muslim, amoy in waktu ini, sin pag-ianon nila at taubatus sadiqah. Amin pagtaubat, budnal-budnal, pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena in pagtaubat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, sibo dakihatihan na to, aun pardusahan na hinang na to, amin tiuod na to, iban sinwala na to tiuod, in mga inikatan, itaw na to, halom simbigi jantong na to, in kita niyo manusia, na anak po Adam, biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kita niyo kata, in kita niyo magkalaong, in kita niyo magkasa, wa khairut khatain at tawabun. In sarayaw-rayaw rin nga mga magkalaong, magkasa, amin saruon doon magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamad ting subay mo na rin nakatan. Damikyan inipiyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon hadyahan buok, doon rin kato taniwat na lang katan kita niyo, Suratun Nur, ayat katluan tag-isa, parman sin Allah ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pag iban-ibot, pagtaubat kamu pa Allah Ta'ala, kataan kamu, ya kamu mga bariman, na mura-murahan magkasandangan kamu. At inya mura-murahan, madauhat ning kasandangan niyo rin ha, Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan. Ikaruan niya, dahil ha mga mapatot na to, hisampang ha mga waktu ini, launta, al-azmu al-jad, ala iktinami hadhil ayyam. Amoy iniyari, mimikit habigi jantong na to, ibog, iban baya, iban pagmatuyo, umagaw, sin mga waktu yaon, asupaya makalamod kita niyo maitong, doon haamin mga sila, karidaan sin Allah Ta'ala, haadlaw ka na ka na. Amad to, in kakunhan sin tiap-tiap Muslim, amoy in magtaka masya marayaw. Magmumus siya sing hinawabaran niya, doon haamin pagmumus, wayroon pagduwarwa, karena sumampang sin ibadat, bang dumatong na palawman niya, doon hayan, amoy subay siya makalamod, maitong doon hayan, daing na mga adlawan panagnaan ni sin amal, iwan sin himumungan, sarayaw-rayaw, amin mapatot, hialop na to, patuhan na to, Rabbul Alamin, ha mga adlawan na sabot yaon. Amo yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Karena ininisubay pagbulok binasahan, pagtuyuan, biyita doon ha suratul Ankabut, parman sin Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Biyita sin Allah Ta'ala, amin mga sila, nagmatuyo, nagluwas lungsad, doon haamuin ini og nila, mabaya kahidayatan sin Allah Ta'ala, tanto-tanto na sadya, madawhat nila yan, in kababayaan nila, hatatkala, inyaon, tulos ikhlas, piyag matuyuan nila, in katan, amuin, iyata ka kanila sin Allah Ta'ala, madawhat nila adlaw kana-kana. Amo yan, mga katawtay manghuran, hakama Islam. Nahasababyan, in hikato niya, nasabot doon, hisasampang na to ang mga adlawan ini, asupaya kita niyo mabiyaksa. Bang into parkala, nasabot ini mabiyaksa na kita niyo, haparkala ini, sarta doon hayaon tutog na kita niyo hapakaradyaan kakahinang na to, na siwo da, in launta biyayta kato tiyugila,
in mga adlawan labi marayaw hinangon iwan sinwala tiwila kana ingkita niyo kaya tuntutan sin Allah subhanahu wa ta'ala himinang sin pag-ibadat harap kanya halom sinang karumang kaadlaw lang ta makalima sa kira-kira maka inihangpo tagpito kita niyo tumujud patuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Na subay na to jagahan in ginhawaran na to doon hayan amo hindi kita niyo masarikit sinhinang amin karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini katulong niya al-bu'du anil ma'asi. Amin lumayo kita niyo ring haamuin ini maitong siya maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan karena in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga parsababan sinhikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan na in maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga sabab sinhikalayo na to patuhan na to Rabbul Alamin. Nariya diin kadawhat na to sinulong iwan lasa sin Allah ta'ala bang saupama aun doon haon pagmaksiat pa Allah ta'ala. Sa kaula-ula into nasabot ini subay siya ini hakatan waktu amin mabiyak sa na ing ginawaran na to doon haon in pagpangayo tawbat patuhan Rabbul Alamin iwan yaon doon kaniyo kato taniyo in amin mukarna amoy in kumawa sin umagaw sin waktu mahinang sabab hika lasa sin Allah ta'ala kato taniyo na sarta labi luba naroon yung pag-ayad na to ang ginawaran na to supaya kita na makahinang pardusahan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam na bangin Muslim nagjaga sin ginhawawaran niya doon hapakaradyaan niya nagpaamo sin hinang niya salta doon haon amo hindi siya mabaya malugi si mga wakto rimatong kaniyayaon amin subay siya makaagaw sin sarayaw-rayaw kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ini mabista na siya dahin ha mga sila makakawa sin mga kalabbiyahan sin amin hang puadlaw na sabot yaon. Karena muna-muna, janji doon hainin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil siapahan niya in waktu ini. Amoy in sarayaw-rayaw waktu. Hipag, ini iibadat sin ipon niya. Sabab muna-muna, doon haini hatungod si mga sila. Nakasampay madto palugal mulya, na inyaon hikajukop sin rukun sin ka-Islam nila. Hamanga sila, amin way palong ta, tiakdir sin Allah ta'ala kanila in waktu makatibaw madto. Damit yan, di tayo sila malugi. Karena hamanga sila, amin di makakausmad to, in katan sin amal nila habiyad to indahanan niya, bista hunda to kanila, sa pantun biya dasin amal na hinang si mga sila nakasampay man to palukal yan to. Amo yan. Na biya ita doon na inisin Allah subhanahu wa ta'ala siyapahan niya wal fajri walayalin ashr. Ibot lang sin Allah Ta'ala pa waktu pajar. Iwan si mga ruman, amin hangpo duman sin, pag anundo na hinang muna hangpo adlaw, sin bulan, panagnaan sin bulan Julhijjah. Biyan. Na amo ini, in dain ha mga, ini mahinang sabab sin hikahukot, sin pamarat saya na to, in parkala ini bukun ula-ula
Karena di sumapain Allah Ta'ala pakarajaan, jianji niya haipon niya, bang bukon in pakarajaan niyan sa laggo-laggo, intumbas niya madawhat sin ipon niya haadlaw, gana-kana. Amo yan mga katawtay manghurana ka maisluha. Amo na hikaruan niya, siyabot doon haon, ha tafsiran sin Quran mahamulya, annahal ayyam al-ma'lumat allati syara'a fiha dhikru. Iban siyabot inang po adlaw yan, amo na ning pagyanon, law niya mga adlawan matarang. Matarang. At inipyatarang sinsara doon hayan, in kalabiyahan si mga adlawan ini, siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing ha mga adlawan, kakukuyakan sin Allah ta'ala manumtum inipon niya harap kaniya. Amo yan. Sa ta'biyay doon lang ni wayadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sa doon haon manumtum inipon pa Tuhan na to Rabbul Alamin ha mga adlawan na sabot yaon katan amo ni nang po adlaw doon ha mga kiyaridji kay kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala dain ha mga sila dain ha mga pag-ianon bahimatul anam amo na yung mga hayop susumbayon amo na into long na sabot kambing sapi iban sin unta nain mga ini amo na in pag-ianon sin kita pagkurban bukon sadya sila ridto in magkurban ha lokal yato sambil sing kita niyo yari haula bang kita niyo makakaos na labi marayaw makapanaog kita dugo hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala mga hayop na sabot ini amo nain lawn niya bahimatul an'am daing ha mga hayop amoin mapatot sumbayon kambing naka sapi naka atawa unta naka naamo yan sarta doon ini bukon sa jaring ha sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takatutan yung sa mga adlawan ini Beta Ibnu Umar, damikyan Ibn Ibnu Abbas, law niya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida laha bi annaha afdalu ayyamid dunya. In agisin dua sahabat Ibnu Umar, anak sin Umar ibn al-Khattab, iwan sin Ibnu Abbas, sibuk-sibuk da sila ngan nila ni Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas na inagi nila bunalto din Rasul sallallahu alaihi wasallam siyaksian niya sin bunal tuod in mga adlawan na sabot hangpo ini amo na in sa lago kalabiyahan adlawan di halawman sin dunya ini karena in amal mga katawtay manghuran tiugila kato sarta tiuntot kato sin Allah Ta'ala di na to hinangon na dunya hadlaw akhirat wayron na pag-amal na to dito dumawhat da kuman sing kalabiyahan dahil Allah subhanahu wa ta'ala damikyan biyata dun haon sin Jabir radiyallahu an ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qal fadlu ayyamid dunya ayyamul ashar yani ashru dhil hijjah qila wala mithluhunna fi sabilillah qal wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu bitturab biyata dunay ni in kalabiyahan si mga adlawan hadunya ini amo na nasabot yan tuhang po adlaw na lang niya lang si mga sahabat, uno ya Rasulullah, wayron sibu sinang po adlaw yan to, dugayng adlawan, din diha, ini, lawman sing gumi, ini haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya haran, pi sabilillah, inagisin Rasulullah, wayroon law niya, sibu niya, buat malaingkan,
in makasibo daroon amo na inhambok ini usog nagjihad dia niya in baran niya iwan sin alta niya katantan sarta in siya sampai nanungituyan na hadya kaya tawanan sin lupa. Hati niya in siya nasabil harahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuratim makasibo sin mga adlawan amoy in nasabot ini. Na amoy at ikaupat niya dengan mga kalabyahan anna fiha yawmu Arafah. Sabab law niya in kaya yaw si mga adlawan ini amo nang po adlaw ni yaon doon nakalamod in adlaw Arafah. Adlaw Arafah, yawmu Arafah, yawmul hajjil akbar. In pagyanon adlaw Arafah pagtawakon siya hajjul akbar. Amo na yun sa lago paghaji in ini atin niya makaukop dito ha Arafah. Damikian harukaing riwayat biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. In paghaji pagyanon subay siya maka ini pakukop dito ha Arafah. Atin niya hisiyo in naghaji way nakaukop ha Arafah di mabista in paghaji niya. Amo yan mga katawtay manghuran hakama Islam. Nahasabab ito amoy in ini halgaan na to in mga waktu ini. Naamo yan inday nga mga ini biyayta kato tanyuhi kalima dunhaon anna fiha yawmun nahar. In mga adlawan na sabot ini aun doon haon long niya amin yawmun nahar. Hati niya adlaw pagsumbay sin mga kurban sin mga sila naghaji maun pa amin lokal yaon. Hati niya kurban in ini pangikot ha amoy in kakahinang sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Amin dia aksesin Allah Ta'ala ipapasumbayin anak niya. Wayroon pagduarwa, wayroon pag sumlut buat malingkan iakad niya yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Bietaan niya hadyan anak niya, lang niya ini ya anak ko, in ako lang ta dia akakusin Allah Ta'ala ipapasumbay kau niya kako, lamay ring hataka inup, uwos in anak way ray sabdamikyan pagduarwa in agiha ama ifal matumar. Ini hinanga iya ama kulong niya in piyang daakan kay mo sin Tuhan mo in ako ini mabista rin nga mga magsabar bang amo adto in ipapahinang sin Allah Ta'ala kay mo iwan sin ako amin ipapasumbay kay mo naway hinang ko rin sin magsabar po Allah Ta'ala. Hasabab yan giyantian sin Allah Ta'ala sin kiwas in anak niya amoy in nasumbay hawak tuad to. Hasabab yan to pangikot hakakahinang yadto in mga sila biya kita sin nakakawa sin kalaguan sin hinang sin Nabi Allah Ibrahim amoy in nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala way pagduarwa damikian panayma sin anak niya wayroon pagduarwa. Bihag to yan mga katawtay manguran haagama Islam. Na damikian hikaunon niya sa butong taroon na ini may taini sa rayaw-rayaw mga adlawan in mga adlawan ini istima ummahatul ibada fiha. Kana law niya napun na in katan inaan sin ibadat pa Allah Ta'ala doon hawak to ini mahinang mo katan. In pagpuasa, in pag sambahayang, yung tamatarang na in syahadatain, doon hayaon, in pagsarak ka, yaon katantan mapun hawak to yaon, in pagkurban. Doon hayan mga katawtay manghuran hakama Islam.
Nasa mabyan, laong sin hambuok, amoy in urol sin ini riwayat sin Imam Bukhari, amunin pagyan wala Hafid Ibn Hajar, kitab niya Al-Fat, والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذو الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. Laong niya hangkan limahil doon in mga pansababan ini nahinang siya bang biakato amoy in nakating kareng hakatan in mga adlawan ng po adlaw ini karna amuray ni in adlawan na pun doon haon in inaan singkatan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinsambahayang pagpuasa, pagsaraka, paghaji na ramikyan da in pagsahada mo dahin haamin timulak kaw ring haula mo sampay kaw si mampay madto sampay kaw makabalik palaunsin ini laumansin aso kampung mo inyan katantan wala yad tumiuklas dahing halam simbigi pangatayan mo. Damikyan day sabing kitayari kiyawin halam sinhula amin maka ini urol si mga katan kakahinang yadto insya Allah ta'ala dahing ha mga hinangon insya Allah ta'ala susungon waktu lang ta sabuton na to in tungod pa amoy in ini pakaradyaan hinangon sin kita niyo labi-labi na in mga kita amoy in way kita nakasampay madto palukal yato karna nasabot na to na pangadyan na to na kauna in paghaji iban sin pag-umra in karukon-rukunan niya in katan naubos na to nasabot na sumakawa aming kita yari kiyawin haula yari in ini sabuton na to asusungon insya Allah ta'ala amoy hasupaya majukok makawa na to mapatut na to hinangon hawak to yan insya Allah subhanahu wa ta'ala mangubay dako kanyo katan hawak to ini karna miabot na yung waktu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.